الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya mga palanggungan sing kami hakama Islam, alhamdulillah. Jari nisab kita niyo waktu na to ini, waktu pagbawak sing kita niyo tiap-tiap dumatong waktu biasin waktu ini, amoy in parsukuan sin guru na to mulia waktu ini kumanap na isang siya sin pengajian na to serta pagpatumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala ay mahuli din ako magpalugay itukbal ko kaniya in waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala wayron na rukaing tayong hakurun na to kalasan Sheikh Jumar Naing pal yato pagdasya na to kung maskura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasti na puji ban sanglit tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kita amuin hawaktu pagdidihil sin kita pengajian masing-masinangan kita kisah sin Rasul alaihi salatu wassalam. Nasabot sin nakaw na amin kisah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin paminsana kaniya atau akan kabinsanaan amuin ini kialabayan niya apag pasaplagan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala apag pasampayan sin amanat amuin piangandul kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil miabot kato inagama Islam yari nabihaun alhamdulillahi rabbil alamin subay tatumtumun amin lugto niya yadto di ito pasun insyaallah subhanahu wa ta'ala na Usman amuin ini paminsan na kaniya sin kufaru Quraish 5 tunay sab sila padukaing strategi amuin strategi paminsan na isab sin mga sila pamanga miyamagad pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banagnaan inagi ya Abdullah bin Mas'ud qala inagi niya kana awwala man adhara islamahu sab'atun. Banagnaan law niya inkiaunan law niya piyatampal niya inka Islam sin sila 7 manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Ammar wa ummu Sumayya inahi Ammar amnay Sumayya wa Suhaib wa Bilal ibn Miqdad. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam waitud nakalando in paminasa kaniya sabab sin tiatali pasin Quraish in amaun niya Abu Lahab ya Abu Talib in amaun niya ya Abu Talib amo ito biya mga nakapagang kaniya. Wa amma Abu Bakrin famana'ahu Allah biqaumihi. Adapun ya Abu Bakar Siddiq waitud siya nabi na sa ato kan nabin sana sabab isab sin pagprotek kaniya sin kauman niya laulasya niya. Wa amma sairuhum fa akhadhahumul musyrikun. Adapun puas din kanila yadto kiyawa hinang sila sin mga sila magsisyirik kiyawa sila wa albasuhum adra' al-hadid ampa sila piabadjuan amin badyo din hawasi amin usalon ha pagbunuan yaon wa saharuhum fi syams ampa biutang sila ka iluha ini kapasuan suka fama minhum min ahadin illa wa qad atahum ala ma aradu illa Bilalan. Wairun din ha mga iban hibilal buat malingkan bang makato nagsurrender miagad pakabayan sin mga Quraish illa Bilal sa in pag-agad sin sila yadto kabtangan sa jaway miagadin pangatayan
amura inna nugas itu din Bilal radhiyallahu an fa innahu hanat alaihi nafsu fillah. Biyawa atau kan ini nabinsana in Bilal dun hadan sin Allah taala wahana ala qaumihi iban amin ini biyawa bawa siyasin kaumannya fa akhadhuhu fa'tauhu alwildan kiawa sia sambil dia siapa mga bata-bata faja'alu yatufuna bihi fi syi'abi Makkah sambil hiukutan sia amin mamanaw panaw dia siya naglunsulan pa karandanan sin Makkah sarta amin yakita biarinin paminsana kanya wa huwa yaqul sa minsan bihadto inkabtahan sin Bilal radhiyallahu an ahad tunggal in Tuhan niya amuna in Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karua paminsana sui ka to sin Jabir radhiyallahu an bunal to lon ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nakalaway kan Ammar iwan sin ahli niya iwan sin ama niya wa hum yu'adzabun inkiawan sin sila bibin sana faqala abshiru ala Ammar wa ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah na pakuyagon in panubo sin Ammar iwan sin Yasir ini fa inna maw'idakumul jannah pagsabar kamu in janji kaniyo atau kan pagkukuyag na kamu sabab in janji kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in sulga. Adapun ni Ammar bin Yasir iban sinakaibanan na ini nakabisara sila para Rasul sallallahu alaihi wasallam amin bisara bukun marayaw sa sinin niya to kialukusan na bukun ini karna miyaga din pangatayan nila sambil timurunin ayat in baita sinallahu ta'ala suratun Nahl ayat hanggatus unum man kafara billahi min ba'di imanihi isiusin nagkufur pa Allah ta'ala puasin pag-iman niya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman amura di makabakdusa di bistahun inya to kufur kaniya di siya matawag kafir amuin mga ukriha amuin nalukos sadya siya wa qalbuhu mutmainnun bil iman ibanin pangatayan niya hipo ini sin pag-iman yandunin pag-iman atin niya werun nalawa hangkan siya nakapagkupur nakabisara para Rasul sallallahu alaihi wasallam sin bukun marayaw sabab sadya ini kialukusan na to sabab sadya sin paminsana kanila sin kufaru Quraish sa in pangatayan nila masi hipo-hipuan sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi na sumagawa hisiu si amin piatampal niya in kakufuran niya sadran amin gimwa to din hakabtangan niya iban miyaga din pangatayan niya fa alaihim ghadabun minallahi na duun kanila indugal sin dinha Allah ta'ala walahum adabun azim iban tiatagamahan na sila sin siksa amin dakula biyato in kiaunan sin sila hati niya in Ammar bin Yasir iban na sin kaibanan iban niya angkan sila nakabiyato in sila taga-arison valid in reason nila angkan sila waili amo din ang mga tao amin nakapagkufur. Ini katunya biyaitaan kita ini riwayat den kan Qais bin Abi Hazim inagi niya sami'tu Sa'id ibn Zaid fi Masjidil Kufa. Diyong ukulo niya Sa'id anak ki Zaid ha Masjidil Kufa nagkabtangan wallahi laqad ra'aituni wa inna Umara lamuthiqi alal Islam. Wallahi launya ini bunatod kita kun ginhawaran ko amin paminsana kanya wa inna Umara lamuthiqi alal Islam qabla an yuslima Umar. Inagisin amuin lamuthiqi alal Islam inyatu ini inna Umar rawatahu bunal to di Umar radhiyallahu an hiyukutan niya hi Sa'id bin Yazid bin Zaid yukutan niya hawerun pa nakapag-Islamin Umar radhiyallahu an ihanatan lahu pangmaba kaniya ilzaman biruju' anil Islam supaya sadya magbalik ini Sa'id bin Zaid ini paaga masing kamasan nila amuna aga masin mga Quraish amoy magsumbabarhala wa kana dhalika qabla Islami Umar
in kakahinang ito hawayron panay ng muslimin Umar radiyallahu an. Ini kalima kuntu qainan inagi sinakabab ibnul art inagi niya kuntu qainan fil jahiliyah in qain law niya wal haddad ini magbawawal sinbasi aywa fil jahiliyah waktu jahil pa waktu wayrun pa in agama Islam wa waktu wayrun pa ng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana li alal arid bin wa'il darahim aulong niya sin ko kan as ibn wa'il fa ataituhu ataqadahu di matong ako madto kaniya miadto ako kaniya supaya manukot kaniya faqala la aqdika di kaulong niya inagi hi as bin wa'il di kaulong niya bayaran ko sehingga long niya magkufur kau kan Muhammad faqultu la wallah inagi ko kaniya di ako long niya magkufur kaniya wallah la akfuru bi Muhammadin hatta yumitaka Allahu thumma yab'athak yab'athak dia kalau niya magkufur kaniya sehingga long niya patayon kau sinallahu ta'ala ubus buhiyon ni sab kau sinallahu ta'ala qala fada'ni hatta amut nang biya tulongnya dia ako magbayad kay mo pasari na ako long niya mapatay ubus ampa ako long niya hibangon balik sinallahu ta'ala fauta malan wa waladan ampa niya ako long niya ini dilan ta ako long niya sin dilan ako long sinallahu ta'ala arta iwan sin anak thumma akdik uslon niya bayaran tanakaw biya tinagisin ini As bin Wa'il dena sabab yan piya turunan sa ayat sinallahu ta'ala afara'aita alladhi kafara bi ayatina unulo niya pangatod mo amuin nagkufur hakatanda-tandaan sin kami hakayat-ayatan sin kami qala lautayanna malan wa waladan inagi niya sungda kulong dilan pangarta iban sin anak attala al ghaiba awit takhadha inda rahmani ahda unu kita niya na in gaib unu maingat siya makakita siya sin gaib atau akan lo niya kimawa siya hadaratin Allah ta'ala perjanjian kalla bukun bihadto sanaktubu mayakul isulat na murayatuin himumungan niya yadto wa namuddu lahu minal adhabi madda iban sung namura ini aunda waktu amuin in siksa unna ora siya sin siksa amuin maulul wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda iban ikapagwaris deto kaniya makawa niya rato maasin niya raadlaw mahuli ununing kyaptang niya artinya mabinsana da siya sa singkaptangan nito wa yatina farda iban dumatong siya mari paadlaw kiamat in siya isa-isa niya wayron iban niya adapun ini kalima atau kanika upat kaya tay Khabbab bin Art laun niya syakawna ila Rasulillah ini nagreklamo kami para Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah in siya kimukulang-kulang doon ini lambung sin Ka'bah qulna lahu ala tastansiru lana inagi namukan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ala tastansiru lana di ka kau mangayo tatawangan para kamu ala tad'u Allah lana di muka kami pangayuan doa pa Allah ta'ala supaya amin melapas kami din kabinsanan sin mga kufaru Quraish qala kana ar-rajul inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inkiaonan law niya sinambu kusog fi man qablakum hanakaw na din kaniyo yuhfaru lahu fil ard lungagan siya fayuj'alu fihi fayuja'u bil minshar ibutang siya ron palawon sin lungag yaon ampa siya long niya ibutang paun niya al minsharin kat fayudaw ala ra'si ibutang paun niya fayushakku bil ithnain sambil mawahagi siya magdua wa ma yasudduhu dhalika an dinihi na uwayat tunay ng sabab kaya pagang amuin binin nila in agama nila timay kud sila din agama nila wa yumshatu bi amshatil hadid at iban ini sudlayun in kibaran din kanila sudlayun sin sudlay din ini basi maduna lahmihi min adamin mapitas atau akan ini
masiparit in bukog niya iban sin pais niya iban sin unod niya wa ma yasuddu dhalika an dinihi wayron de sabiat tunay ng sabab kaya paagang kiabin nila sin pag-agama sin sila wallahi la yutimmanna hadzal amr wallahi siapaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jumatura ini masampurna da majukup da in pakarajaan ini hati na lumanyot dahin agama Islam sehingga yasira rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah amuin mamarinta rin agama Islam amuin lonya sambil lonya in mamanaw panaw dahin hula San'a hayaman harat matuf Hadramaut la yakhafu illallah wairun kabukaan nila bot malainkan in Allah subhanahu wa ta'ala hati ni halom sila pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala pag mabuka pa Allah ta'ala wairun kahanggawan sa manusia apabila halom pag-iman pa Allah ta'ala ini di sila mapatut atau di makabuka in mga tao biya ini sabihin sila di sila magpanganyaya kapag kahin nila manusia aywa walakinnakum tastajilun aw adh-dhi'ba ala ghanami amura kun kahanggawan nin be mga ipatan nyo kambing ada kala makaon sesin mga ngaon walakinnakum tastajilun sumagawain kamu ini nag-usus kamu hati ning kalagyan sing kita magsabar in mapangadji ta hadis ini panagnan in panandas sunnat ha mga nakauna din nakasunnat-sunatan sin Allah ta'ala ha universe ini ha dunya ini in aw na sadya panandas ha supaya mapinig sin Allah ta'ala in naginang mangi iban naginang marayaw damik yan ha supaya amin ma-purify inyaon bunnal tudmatan bariman iban inyaon amu ini bukun bariman iban na supaya ini mabaktali in sinallahu ta'ala in kakufuran in mga sila nagkukufur pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanibiyaitan kita sinallahu subhanahu wa ta'ala panagnan ayat atau akan hikarwa ayat sin suratul Ankabut inagi niya ahasiban nasu ay yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun unulon niya panganal apanali sin mga manusia amin pasaran na sadya sila maghihimumungan in kami nag-iman na wa hum la yuftanun in sila din na sila tandasun wala qad fatanna alladhina min qablihim iban bunnal tuod natandas din kami tiandas na mo in mga nakauna din kanila fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku na bunnal tuod ini keingatan maprove ini keingatan sin Allah ta'ala in mga sila bunnal nagsabunnal pa Allah ta'ala wala ya'lamanna al-kadhibin iban keingatan nila sin Allah ta'ala in mga sila naghimuting puting in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala aduga ing ayat siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala wala tahinu wala tahzanu ayaw kamu lumamma iban ayaw kamu masusa wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin iban in kamu yan bunnal tuod iban in kamu yan kamu in hatasan kamu in mamarinta in kuntum mu'minin sungda kamu mamarinta bangin kiyaonan nyo in nag-iman pa Allah ta'ala bariman pa Allah ta'ala miyamagad pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in yamsaskum farhun faqad mastal qawmu farhun mithlu bang kamu karatungan amuin kakuyagan bunnal tuod in mga nakauna ito karatungan isab kakuyagan biasin kamu biasin kakuyagan amin di matungkan yo wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wala iban in adlaw pagganti-ganti unda sin Allah ta'ala antara sin manusia bang sila in namarinta biyaw natin yung mga satro yung nasusungon namarinta ra kita bang isaw namarinta in ini nakauna rin kato nasusungon gumanti rin sa ini rin kato wali ya'lama Allahu alladhina amanu iban keingatan sin Allah ta'ala in mga sila matan nag-iman wa yattakhidhu minkum syuhada iban kumawa da siya din kanyo amin sumaksi Allahu la yuhibbu zalimin iban in Allah ta'ala di mabaya ha mga anyaya wali yumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin iban tawangun purify sin Allah ta'ala ini in mga sila nag-iman kaniya wa yamhaqal kafirin
iban ba'talon sinallahu ta'ala in kakainang sin mga sila kafir, papamarintahon da sinallahu ta'ala in mga sila bariman, iban ba'talon da sinallahu ta'ala in mga kakainang sin kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannah, atawakan amin uno habistahan niyo, amin sumud na sadya kamo pasurga, walam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Idi amin di na kamo labay tandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kaingatan sin Allah ta'ala ma-approve niya bang isiw ta ingka niyo bundal nagmatuyo minkum iban bundal amo in nagsasabar kaniya atin yung kalagyan sin kita magsabar kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian kasabut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Ibnu Abbas launya i'lam anna an-nasra ma'as sabar, ingata in tatabangan din Allah ta'ala sumarta siya bang kau nagsabar, bang kita nagsabar dumatong ini tatabangan din Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kandiyak kita sin Allah ta'ala magsabar, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Iban pagsabar kau ya Muhammad kama sabara ulul azam, biasin pagsabar sin mga sila special rasul pa Allah ta'ala. Wala tasta'jil lahum, iban ayaw ko mag-usus. Hindi kita nagdadakwa, ayaw kita mag-usus, amuin tay maun nila daire sa tumagad kita, sumawar kita, amuin bang sila taupikan sin Allah ta'ala, bang sila hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian amuin di ta manjari atau akan bias ingkakahin ang sin mga kasubulan tabiaon in pangannal nila makasakat sadya ko mimbal, amuin mamungmung kau doon atas sin mimbal sinway agna amo na ito'y pagyanon nakapaghitmat na kapaagama atau akan amuin umistambay ko pa mga katabu-tabuan hipakita mo roon ini kau ipabustak mo in uno-uno na ipabustak biyan baka ini kau yaon ini pagdakwa mo ito paghitmat o paagama na inya to way siya imamu atau akan pamungmungan mo atas mimbalin mga sila nagnanakura inya to di manjari atau akan ini huminang kaudan amuin hikajil mo amuin ini pagyanong kaniya ini umato ko paparinta atau akan in pagyanon di amuin hinangon mo indan hikajil kay mo biyamasin mapagpabustak yaon biyamasin pagkidnap away ron amuin ini wayron na yaon ha mga bukon yung tarikasin mga sila salafus salih sambil mo na ito dan hikajil kay mo mga karidan sin Allah ta'ala di manjari hinangon tayo niya to sabab in kita wala an nu'arrid nafsahu lahu liannahu la yadri idha nazal al-bala uthbita ala dinihi amla. Sa mga parkala yaon di takingatan bang kita dumatong kato uno kasabalan takato adi hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam pianglangan niya inagi niya ayuhan nas la tatamannaw liqa al-adu, o kamu mga manusia ayaw niyo angan-anganon amuin ipagbak niyo yung kuntara niyo ipagbak niyo mga satro sakarna magbuno biyuno wasallallahu al-afiyah, iban pangayo kang Allah ta'ala malapas kamo din napagkatubangan sin satro. Fa idza laqitumuhum fasbiru, sabang kamu nagbak na pagsabar kamu. Aywa ibaden kan Abu Bakar Siddiq insiati mindo gahad ambukad law hatasin mimbal inagi niya sarta pagtangis niya us lonya faqala is'alullaha al-afwa wal afiyah, pangayo kamu pa Allah ta'ala sin malapas sin kamapan iban sin lapasun kita sin Allah ta'ala. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairan minal afiyah. Sabuna to dinambok tingkato di tanaka ingatan amun dilan pagkakita karayawan puasin kalapas puasin karayaw sin baran puasin karayaw hapag karayaw sin para santa hapag agama hapag ibadatan ada kala di na kita dilan sin Allah ta'ala chance angkan supaya kita mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano kaing ini riwayat inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil mu'min an yudhilla nafsah, di manjari doon habar iman amuin babaon niya ingin hawabaran niya, di manjari nambok mu'min babaon niya ingin hawabaran niya. Kayfa yudhillu nafsa, biarin law niya in pamaba tahagin hawabaran ta in agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'arradu minal bala'i ma la yutaq, amuin ini
hinangon niya in panandas himinang siya sabab amin hikatandas kaniya sa amo hindi niya kagausan hinangon niya in maparkala amo hindi niya kagausan amo itin agi si Rasul sallallahu alaihi wasallam angkan na ini supaya kita ini magmarayaw sarta tumtumunta ini intatawangan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita magbalik paagama paakida sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibang sahabat niya radwanullahi alaihim. Ang kanin ayat sin Allah ta'ala inagi niya tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina yuridun la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Inyat tulong niya adlaw mahuli naj'aluha hinang namu siya hisiyuko namu siya hama nga di mabaya amin ini katasan hababaw sin gumi ini iban di mabaya amin pasad kajul janaan ini adunya ini wal aqibatu lil muttaqin iban in ending in resulta in magparuntungan amura in mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lanansuru rusulana dugaing ayat gunalun tawtud in kami lanansuru rusulana tabangan namo in karasulan sin kami walladzina amanu fil hayatid dunya ibanin mga sila bariman hakabuhi inila dunya hatin tatawangan sin Allah ta'ala duna mga bariman hakabuhi nila dunya wa yawma yaqumul ashhad iban haadlaw qiyamah yaumul ashhad haadlaw qiyamah tatabangan sin Allah ta'ala dito mga bariman hakarasulan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Adu kaing riwayat, adu kaing ayat kataballahu la aglabanna ana wa rusuli. Asal siulat sin Allah ta'ala janji niya la aglabanna mangdaog da sila, mangdaog da siya ana wa rusuli. Allah ta'ala iban sin karasulan niya. Innallaha bunaltu dinallahu ta'ala qawiyyun aziz. Walaqad sabaqat kalimatuna liibadina. Dua yang ayat bunal tuud nakauna na inkap tangan sin kami liibadina haipun namu haipun sin Allah ta'ala al mursalin amin mga sila piara sin Allah ta'ala karasulan innahum al mansurun bunal tuudin sila halawum tatabangan sin Allah ta'ala wa inna junudana lahumul ghalibun iban bunal tuud in sundalo sin kami doon kanila doon ha mga satro yawn in sila mangdaog insyaallah subhanahu wa ta'ala sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur sung dadaogon in mga sila amuin ini simusulang pa Allah ta'ala wa yuwalluna ad-dubur in sila yon tumaykod dumaganda insyaallah subhanahu wa ta'ala walladhi arsala rasulahu bil huda ibanin Allah ta'ala siya nagpara rasul niya nagdarasin pang Hindu wadinil haq iban agama bunnal liyudhirahu ipatampal niya ipataimbawaw niya manimbawaw siya katan agama wa kafa billahi syahida iban mamarahi na yaon amin pa Allah subhanahu wa ta'ala may nang saksi marahi na Allah ta'ala kasaksian niya ini in mga parkala ini amayatin janji kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkanin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya Bashir hadhil umma bisina wa rif'ah. So ini pakuyagon ini bulansang pakugon in ummat ini bisina wa rif'ah. Kataas niya. Artinya tumaas da in agama ini. Tumampal din agama ini. Waddin iban amindayaw sin pag-agamahan. Wan nasar iban tatabangan. Wat tamkin fil ard iban kailuhay ay ni kasanyangan atau akan ini stable kabuhi hababaw sin gumi amoyatuin ini ipakog kuyag kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hababaw sin gumi ini amoyatin biya mga topic sin kita hadlaw hatungod paminsana sin Rasul sallallahu sin mga sila paminsana sin mga amuin kufaru Quraish pamanga sila ini sahabat kiridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala atinya makawata pangadjian in sila ito nagsacrifice sila in sila ito amin dil nila in kataan hasupaya sa dyan agama Islam mabut mari pawakto ta ini na in kita'y sabsubayat parayon ta in pamaugbog ta
iban patawron tayo pagsyukur ta pa Allah Ta'ala, amin dilan niya pa kita suntuan pa hinang marayaw, sarta piarahan niya pa kita Rasul, amunain sallallahu alaihi wasallam, iban piarahan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunain Quran, inahinang sin kita paduman, dum adlaw, atakan mahinang sin kita, amuin ini pangawan sin kita, amuin pag-akidahan sin kita, pangawan sin kita hukuman, iban sun uno-uno na insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan mga kiaridahan sin Allah Ta'ala, mahupo rin topic ini, adlaw ini, amin paminsana sin mga sila kuffaro Quraysh, ha mga ini kasabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, murah-murahan nakakawa ni sab kita pangajian, nakaluon ni sab kita alkansya, bagianon alkansya sin ibadat, amin ukabon sin kita, dito hadlaw kiamat insyaallah subhanahu wa ta'ala, sawin pangdungog atau akan kumita kita sin bihay ni pangajian, kumawa kita bihay ni pangajian, na mahinang tayo ni alkansya sin karayawan sin kita, dito hadlaw mahuli, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairaw wa a'zamu ajra. Uno-uno na yung piyaunan niyo, alkansya niyo, dito hadlaw mahuli, amuin din hay ng karayawan, na kabakan tarayat tuhad la mahuli insyaallah taala, iban sa lagu-lagu na tutungbasan, amin tutungbas kato sin Allah subhanahu wa taala, ibalik ko hindi mga ilalawungan atau akan opportunity mamisara siguro na mo kalasan insyaallah subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur Syekh. Yato na in pengajian sin kita niyo, amoy in tungod pa amoy in Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil nga panagnaan niya tiak sin Allah subhanahu wa ta'ala, magpasaplag sin agama Islam, doon halom sin kauman niya, sampay lapay na yung kataan, manusia hababaw sin gumini, amoy in suway na sadya tumayma sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin laway ring hapangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab siya na yung kainapusan, daak sin Tuhan Rabbul Alamin, sarta in Quran mahamulya, amoy in nalikos na ingkatan, sarap yan ako sin Allah ta'ala, pagkatan ka nabi karasulan na kauna rin kaniya. Inyad to katan, yan na sinabi niya, dahil nga mga hinang ini, na ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingkatan, nakalamod sin parkala ini, nagkainagon, sarta limamod lang ta naggasto kaniya, na inito katantan Allah Ta'ala in magtungbas, sabab inito napiangdakan niya in pagpasaklag sin agama Islam. Murah-murahan nakahampit kita niyo waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, sarta amoy in magsusung in kisayad to sampay lumagpak kita pakahinapusan sing kahuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah na salam doan hadya pakatan imaluk kam o waktu ini, amoy in sibo dahil kaaunan niya yari halawman sin hula na to, at walong ta mga sila amoy in yad to malayo dahil di hula na to ini, hula Islam, hula sin mga Arab, na murah-murahan mga kataw tayo manghuran in yato katantan, amoy in mabista katutan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ha amoy in sambatan niya reto in alkansya sin kita niyo, pawagin kita ini di ha dunya na magtipon sadya sinamin amal ibadat, inya to katan mahasil na to haadlaw ka na insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam doa kanyo katan, iwan magsukur pa Tuhan Rabbul Alamin muna sarta si mga kamu amoy in timaod kamu sa pagkala ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ibalik ko bago na to iya amoy maghatam sin ini pengajian na to tubihaon dahil adua balik to pagdusay. Adi na pagkadoan na mga kay maapdihan mga nabisara na mo na bukon mabuntol sa kami na bukon tausog sa murah-murahan ya mga mapasod na kami din ang mga kamapan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nami kinuha ng mga kalimat atau kanuno na biya mga nakalayo na inyo to kamurakon maingat
ini cumik kan ya insyaallah subhanahu wa ta'ala salih sabiar reka tuan syara kon biak mga cumik sinunu na biak mga akhta namo saling kami ini biak mga muridnya pa ayo insyaallah subhanahu wa ta'ala doahan namo salam doa pa mga kata namin dimurungog amin kimi kita live atau akan sibuk na ka live atau kunna murah-murahan namin papagbarakatun kato sinallahu ta'ala in kabuhi na to adunya ini amin mahasil tayo rida sinallahu ta'ala amin hikasulta pa surga niya insyaallah subhanahu wa ta'ala subhanakallah handik nasyhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.